Beloved ones, we greet Priljubljeni, thee. pozdravljamo Tis vas. Alcazar. Z vami sem Alkazar. It is interesting, is it not, what is Mar ni occurring in your zanimivo, world kaj right se now? zdaj dogaja na vašem svetu? We are overjoyed Mi when smo we look at the presrečni, Stargate community ko around the world. spremljamo How skupnost most of zvezdnih you are vrat Stargate responding širom po svetu to in the kako fear se and panic večinoma that is occurring odzivate na paniko in in the mass strah, population. ki se zdaj dogaja The Stargate v community masah družbe. is rising above the Skupnost chaos, zvezdnih vrat and se we honor dviga you nad for kaos this. in zato We would vas res simply like to cenimo, say a that preprosto many želimo of you reči, are da vas je experiencing veliko, feeling ki tired doživljate or a little bit občutke cloudy in thought. utrujenosti, morda imate malo Understand zamegljene that what is misli, occurring is because you are ampak of a higher vibration. razumite, da je to, kar se The vam very dogaja low frequency of na fear visoki and panic, vibraciji, posledica greed nizkih frekvenc panike, and strahu, separation pohlepa in that is ločenosti, happening around your ki se world. dogaja širom vašega sveta. This energetic is so Ta strong in the energija morphic field of je humanity tako zelo močna v that morfičnem even polju though your človeštva, vibration da kljub temu, is happening da at a je higher vaša level, vibracija na visoki the ravni, influence of such je an vendarle intense vpliv low tako frequency intenzivne is nizke affecting you. frekvence tisto, kar vendar vpliva na This is vas. why you are feeling In tired, zato a little bit scattered maybe, čutite, da ste utrujeni ali pa because morebiti malce it is pulling on raztreseni, your energy, ker vam to but also črpa there are energijo. those of you who are Obenem actually transmuting pa some skozi of this nekatere od vas poteka heaviness, some of this transmutacija te extremely low teže, vibration. te ekstremno nizke vibracije. And so simply be aware of this. In tako Nothing to do. se preprosto Keep your zavedajte energy tega. high, Nič vam ni treba rest narediti. and celebrate. Ohranjajte svojo Celebrate the visoko fact that energijo. you are Počivajte changing reality in of your own proslavljajte v self, dejstvu, da but spreminjate also realnost contributing zase, to change the obenem pa tudi reality prispevate on your k planet. spremembam realnosti na vašem Change planetu. happens through chaos. Sprememba se You zgodi know this, skozi your kaos, science to že knows veste, this. tudi vaša znanost se tega zaveda. Appreciate. This is Bodite one of hvaležni. those To experiences ena that will tistih create izkušenj, change. ki bo ustvarila spremembo. Notice the way that Bodite in certain pozorni areas of na načine, humanity, people are s using katerimi this ljudje as an v določenih opportunity delih družbe to raise to their vibration. uporabljajo, kar se zdaj You have dogaja, kot probably heard of priložnost, da people dvignejo singing vibracijo. from their Verjetno ste že balconies. slišali za nekatere, ki so zapeli Yes, na svojih beautiful. balkonih. Ja, to je prečudovito. This is creating opportunity for people Zdaj se to ustvarja come together priložnost za ljudi, in different da se ways. združujejo na drugačne načine. We urge those In zdaj in the rotimo Stargate community vse, to come together, ki ste v to skupnosti meditate zvezdnih vrat, da se povežete, da as meditirate often as you can. čim bolj pogosto. Raise your vibration. Dvigujte Know svojo that you are vibracijo. not alone. Vedite, da niste We sami. are with you Mi smo always.